BJP ki MLA minister chief minister makhoida home minister Amit Shah na insult kiba kulum lang jala ke bi wa phom ka ta ki ba had kari lang jala ka dai no du ne ba Manipur bazar na khalam doi Amit Shah gi ba gi quarter da sangba matam da khongup lok thok ta ba gi da makta khom lok thol laga sangal li haina hai wa phom yam yauri ne hai ba di Manipur ki MLA sing ki standard se yam thang nim na makhoi na ubi ba do makhoi gi same party su oi buda adugi level du da hoji makhoi na howner ga sat pai base amake hena makhoi gi maring je leitaba mathauna leitaba makhoi gi are pa stel leitaba do utpa sat ibra haina mayam na hangnei ba damuk lak jage ekhoi anau balengak amagi manglanda ekhoi MLA sing si Delhi da Imphal Delhi gi damak Imphal se thadok na raga chat na khiba se ubada ekhoi CLP leader Ibobi na phongdok piribo wafam topic asida haijaba dare ekhoi Delhi da chatlaga lengak semjage wanom na ba uba sida ikai ba phawi hairiba topic maksida ozagi oibo wafam de kari thambini Manipur dagi Delhi sat pase ekhoi yamna chawba mission nama wege keno astronaut chingna space ta landing to bangamba space ta natragana thagi leimai da khungda re ga ina haibaki harau jabdo madugi level du mali hojik BJP na Manipur dagi Delhi da satpa phangba meaning thereby makhoi Delhi na makhoi bu lao nakhoi gi dakar leiba khudingmak Manipur se akhoi present rule chalai raga thame thanipan muk thame sigisi akhoi popular government ama sem ngai gi damakta akhoi gi central gi leader singa wa khanara si lao nakhoi gi haina kaubagi mami adum information chu ude ado Manipur prajana government same gada same dragana khoi MLA sing noi gi tawpham thokpa resign to gera to ro haibane maramdi MLA ne haidan di leiraga MLA singi power pi daba minister gi power minister ohendaba chief minister lehendaba sigi sidi khoi gi Manipur si president manung sida Governor na power pai kiba chief secretary power pai kiba DGP na power pai kiba khuding makse akhoi gi Manipuri masa sing na administration da akhoi gi independent thau ama phoba research to bangam handa ba pot amu oi bane masida chum yum da tumjil laga confined to laga sum laiba ka da minister oemba MLA sing chief minister oemba MLA aduga department tongan bagi institution kaya gi head oina chairman oina leiramba singsi makoi waram gane be amna aduga Manipur gi praja sing dagi so hayat pasida makoi si khumang khang da leibasida akhoi kaigum bakhra dileng wol ini haibasi movement activities khra utlagi haina akhoi salasi Delhi da hongnoga Delhi gi Manipur baban ani lei beauty Rajit baban haina amaga atopa baban amaga lei adugi baban dai koi fajana lei ro khanra sena satpa male adu luri si makhoi na sat kadau basi Manipur gi BJP gi MLA singi absolute majority su phangba BJP ga chatmina ba BJP gi akhoi gi sagrak ta haiba tare kolaga chatmina ba atopa political party su yauna hojik Delhi da sanction leba pau tare makhoi si MLA ne nadi kendra magi mi lising kuntra ni fu yang khai leiba dagi khwai dagi candidate manga taruk mari manga di manu da khwai di masing yamna phangba duna vote kara galak pane ado Delhi jalaga na maka khwai dagi tolaba ai si kari mata ngamjada ba mini ai gi MLA sidi Delhi gi BJP gi Zina koina pirakpa thodang du yazagi haina makhong de sok ngai de makta chatpa khongsat oiragadi Manipuri gi MLA moina khoi ikai bi masi mamang da su BJP gi MLA minister chief minister makhoida home minister Amit Shah na insult kiba
कोलोम लंगसलके है भी वाफम का ताकी है बा हद करी लंगसलके तो इनो दुने बा मणिपुर बाजार ने खलम दोइसे अमित शाह की मागी क्वार्टर द संग मतम दा खोंगुप लौथोक्तबगिदमक्ता खोंग लौथोलगा संगली हाइना हाइ वाफम याम यावरीमने हाइबदी मणिपुर की एमएलए सिंह की स्टैंडर्ड से याम थांग नेमना मखोइना उबीबदो मखोइ की सेम पार्टी सु ओइबदुदा अदुगी लेवल दुदा हौजे मखोइना हौनरगा चटपा हाइबसे अमके हेना मखोइ की मरिंगजे लेतबा मठौना लेतबा मखोइ की अरेप स्टेल लेतबदो उत्प चटलिब्रा हाइना मयामना हंगनैयेबा तसेंगबमक्किदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना पीरिबा राइट छेददि स्टेट अमगी नत्रगी यूनियन टेरिटोरी की मधुगी मागी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेम के हाइबा तारगदी मागी मसिंग लैबा मसिंग दुदगी मेजॉरिटी होइबा हाइबा तारे अखोइगिदी मणिपुर 60 सिडनी लाइबक थीबदगी केंद्र मगी एमएलए लैखिदे 59 नी 59 से बनगा 30 एमएलए सुरदे दुम यारेबा 30 एमएलए सिना मखोइना यूनानिमसली मखोइगी लीडर मा हाना खनगदौनेबा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 164 दा मधु मखोइना हाइफेट लाइमाई दुकान थोगा येंगगा पाबा ngambiragadi yamna laina khanganeba makhoida piriba power se adu makhoina makhoidagi mi kunthra sene mele kunthra na leader ma khalaga governor gi banglo da satkadong neba delhi da satkadong na teba manipur gi governor wala gi banglo da sanga list sama purga ekhoi sigi leader ma ekhoi khale ekhoi sarkar saman bi oina state claim to gudam neba मसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरी बे सत्न भी दुनेबा अदु बीजेपी मसा से कॉन्स्टिट्यूशन थुगाई बदा इकाई बे फाउदे बीजेपी ने इंडिया दा मपांगन कलक खिबसे कॉन्स्टिट्यूशन थुगाई बा मिगी पर्सनल लो थुगाई बा अदु हान लेजर बा हिस्टोरिकल मोनुमेंट सिंग अदु हान लेजर बा अरीबा ममिंग सिंग सही के आदगी इज्जत तो पा हिस्टोरियन की ममिंग सिंग मुथत्पा सोंद खोंगिंग जंगले अन मखोइना कॉन्स्टिट्यूशन की सत्न कांगोंदु थुगायरगा दिल्ली दोइन वाचत वानो मन बगी थौची तौपने तसेंबदे दो वाट नोमु बेटा कालेते यस सही के हाइबी रिबद माइना मखोइना लेरब मतुंग मखोइना सेंटर की लीडर दा पाउ थारगा होय पॉलिटिकल पार्टी अमगी नेशनल पार्टी होइबनिना नेशनल की लीडर सिंदा अखोइ सरकार सेंब तारे अखोइ मेजॉरिटी लेरे अदुगा प्लस अखोइ की लीडर खले हाइन मखोइ इनवाइट तौरगा मखोइ सुलागा मखोइ यावना ऑब्जर्वर यावगा मखोइ सरकार से पता मखोइ इनवाइट तौरगा यावबी भी है अदुदि नत्रना मखोइ मसाद लेबा पावर सिबु पुलमना दिल्ली द पिथोखि भाइब से दिल्ली ना मणिपुर की एमएलए सिंह मरोइना बीजेपी एमडी बीजेपी के चनमिनेबे एमएलए सिंह से उसितनगाय मसाक अमु ओएबा अदो हौजिक मसुगुम लिस्ट से कांग्रेस को इनदि तौदे हाई कमान की कल्चर है बसे में आमना दुम हाई नहीं अपिक अपिक बा रीजनल पार्टी लोकल पार्टी सिंग नम कोई ना नेशनल पार्टी द ब्लेम तो बसे नेशनल पार्टी सिंग सिदी हाई कमान की वाद सत्पनी है ना अन कोई रीजनल पार्टी दी हाई कमान नती हाई कमान एवरीवेयर लेबा रीजनल पार्टी जो इम्फाल हेड ऑफिस होइबा प्रेसिडेंट दो हाई कमान नत्रो लोकल की ब्रांच की दुगी दी डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच की दुदी स्टेट लेवल की हेड ऑफिस हाई कमान है बा सब माने है बा तबु सिजिनबा हाइबदुगी मखा पोलेबा अखोई के कांग्रेस को इनदी मतम द मयाम नदु उबिरमगनी दिल्ली दसु सेंटर दसु कांग्रेस पानबा मणिपुर दसु कांग्रेस पानबा मतम दा सेंटर ना हाइक पथौ अखोइना तौरोय हारगिति तौखिदबा ngam तौरोय हारदि तौखिदबा ngam सेंटर ना कैसु खुतिन हनकिदेबा कांग्रेस की आइडियोलॉजी तदी कांग्रेस तदी डेमोक्रेसी की वाहन थोगी सब चाना कांग्रेस लेजेब अदु वेयरएस बीजेपी गुंबा नटगना अतोप बीजेपी के चटमिनजब पार्टी सिंग अतैददी मखोइददी सोल डिपेंडेंसी मखोइ सेंटर दा फंबा दिल्ली की अम खंगना अनि खंगना मखोइदा योंथोकपुगुम तवेबा अदो औजिकी ngrangi honorable like CLP Sri Okam Ibobina hai wafam do BJP am di moi ga satmina ba MLA singna ex MLA na sorry ex minister makhoi me amna Delhi de salaga jong sarkar sembi yu haina haijaru gani hairi kharamna me am sanai si yengbani hairi kharamna kai gum bhanak Delhi gi union aikoi higher leader sing unhalak tradi पार्टी ने थोक तामी गायरी हाइबदी मखोई की वर्जन से याम अकन पाउजेल में पुबसु मानते अखोई हंदक्ति
government nama sembagi damakta makoi sabsana sajok piu haina thamgani in case makoi na thamakta gadi madu support hokta gadi akhoi akanba step ama logani haina thambadi ama phok yaugde ba adu dani akhoi na manipur gi masagi state amagi civilizer khanbagi damakta india gi capital Delhi de salaga BJP ki high command prime minister da home minister da natragana BJP ki president national president da wanu mai khuchakchi oibadi labdam na kaneba akhoi congress na maju yam kan hairi che BJP ngasi loi khra hayeng atopa palak pe hai atopa national party ma pal asu noi sarkar senganda mamang da su BJP na salaga Delhi de wanu ma semala khimni ati sanabi oina president amoina sanabi oina thamkine ba that type of president should be removed. Akhoi culture dagi lok thok kadam ne ba akhoi manipur na akhoi na sahi lising manga gi sri lai lising ahong gi sri lai ningthau ban ba leibang ni akhoi ningtam ma leibang ni hairanga ngasi di kai gi damta isa gi lenga isa na chimsar khanje kadabu right adu Delhi de yon thok pai sidi adu dane akhoi gi honorable self in haido yam theine ikai ningai ne yam theine ikai ningai oi ba adu ba akhoi gi hak akhoi na pi ba power constitution na pi ba power se yon thok pa gi thabuk se masidi political party don manadra khuzu MLA masen oibagi natraga state ki praja masen oibagi ikai je haibani ramde se masi ahan be round thamjage theng thagachri oja makhata na khoi gi sum speaker yauna MLA tarani thoi Delhi da sum changbase sigi marakta MLA khara madi karigumba unaba phanglaktraga di resign toba yai haina phongdokhiba maruine andro kendra gi kano Govt Syam Kumar MLA na phongdokhiba wafam sida khoi myam na kayam yam di thajaba yaba ke oja ki site ai maming di logja roige vote kabna congress ki khuba ge po marka da karaga governor ki thongjin jo bukanda phalauna pat chong thaki be MLA kana no masa khangi ha haidi thambang je pat sali dana pat chong thaki ba haiba tare ko haujik hairi po to adubu thengam sengna mahaki statement duna yamna steel leina khongpham lo ra agadi thagat pa yaina haibadi center ki leader singna unahalaktragadi step ama lokane tawbadabu apik pa dimano mo tawe center ki leader mo unage sidi isam habda keno tajida bikhari amana yubugi yumda sangpa matamda kaigumba khra happy oina beggar duna thongdum thinba vote happening bagi thong hangaktragasu yum mapuduna thabo ma chatpagi thok paganda thongjin da lemba bikhari ru thengdadan nang da saidi ka do rimnoina hangak pasu yaiye aduna haujiki haiba potu una halaktragadi haibado adudi yam pikpa mission na moin ui adugi mathak adugi mahota manipur dagi president run si lokthok kadamni kaigumba popular sarkar ama government ama sem nangai gi damta chapchaba makoi gi commitment piraktragadi phamtha dokani hargordi khajitang wadu lumna logane ba no wadu tayang mali adubo yang jeragasu kaigumba khra tawgani ga haisi subai haidaba kambu dagi di hairba miduma soi khoi dum thagat pifam thoi hoi thagachri mathang sidi ima vida mulak jage khoi gi MLA sing matang chat khraba matung da ne ja khoi gi speaker na muk chat pagi matang sida media sing na hangba wahang da aisu yeng ba chat ini ga ne hek hai ba du ma ki khoi gi pau khong chen bagi mawong dong na phongdok pi se ja gi wai bo phong kari thammi masigi si pau khum pi ding dai kitang clarification masa khra tawge khoi panel singi dagi yam thamoi shokna hoi mamit dagi pirang tana yam nungai tana phongdorak pa singdu koi gi sumba TV channel media gi channel da medium da oi basidi tangai fadana kitang koi site su as a congress ki amoina haide ya da khara thamjage vote chor ga di chor si koi gi haujik india pumba da chatnari ba election ki system da adagi electoral roll da election commission of india na mai magi state ki election commission gi khuthang da leiba matam da even Bihar ki deputy chief minister sina magi voter list assembly constituency and mafam ani di yawme si election commission of india na kongniza slow krabane adu ke mi imung amada mi chama gumba voter list house amaka ki maming da thamam gumba adu ka tongan ba hingi ba mi sing do sira hai gumba masidi object supreme court na su khangra bane ba and masidi masugumba
illegal over practice hai masi tauroisi haina haibani party ki congress ki wanate BJP wanate haujik paliba BJP ki government sigi manung sida election commission of India da wakatana haujik sima sigi matang da tauri bane masi anu masi ki si particular ekoi khuding ma ki chu electoral roles is chumna maintain torgadi ekoi khuding ma ki right chi chapman na phangngai gi ne aduga ngasai gi kanagumba mi XYZ mi ama personnel ex MLA oigera natraga ex minister oigera transfer to ba khotpa matamda adu high adu di madudi chumbayai lanbayai maduna madu personnel matter ni haina khali madu ba personnel matter sidi ekoi media da haiba matamda madu personnel mana ka adum ba matawram magadi magi matakta complaint to ba yabo authority da dum salasu yabra haina khali to ba to baduna tongan orga aduga manipur sing hat ki ba khot ki ba je manipur si manipur na hatuk ne ekoi masena hatuk ne kanana su kamu amna halagana chumya ba kamu amna halagana lale hai ba sumaina justification people say it's own definition da isa na people opinion da adu manipur se akoi 1980s gi matam dagi 90s gi matam dagi akoi manipur se akoi mihat mipun gi kai gi thau wathok makhat myam am theng nei ba kanana sumi kanana lale dum haijroi ko aduga akoi gi confirmation oi statement khara oheningi saigi madam na ibada mi lisingani hen hat pakot pa haibado fake encounter gi haiba oram godo mali madu lisingam go sanga something gi fake encounter case supreme court ta tharuba matamda case su lokhalo wai kanda sumna gi kunthra ga something ku thong doi mari ra adu khak oim bani ekoi gi prosecution sanction piraga madu gi clarification pirana khitang statement do j9 oidabra aduga madusu that to 1980s gi matamdagi sathak encounter ki mari leina ba case sing ne ba congress ki regime sei tra ma du manung da pulapna adu ki case natte ha bani da mayam na duma khanga da ma ani su mathang da ma kai koina maibe si ekoi gi kai gumba kan da case ki ai su ukilam oina ma sidi haida ya da bani ko ukilama pham na ukil sing ki sar ukil ji free the service ta wai ba ain di yaw de ina khunba paisa paiba mi sing duna magi mayum sabada natraga magi problem na lanai gi to matam da magi lau hingon gi natraga na society ki case lak pa matam da mado ukil ne kadom ni paisa pirga doctor da layeng bada paisa pirga layeng dumai na ado kai gumba paisa piba ngam de laira re khudong chap ja ga di mado manipur state legal services authority na malai aduna free legal service pigani high court legal services authority amalai aduna so free legal service pigani ana kana gumna case ne pangam daba paisa paisa daba adu court gi mateng lowning ba tar gadi madu legal service india government makha da thami bani state khuding adu mateng lowbi yu kai sukai de maduna free da khudong cha badu phangani na ukil khuding mak free da service taw hai ba gidi ain de yaw daba am khak lei do free gi tongan basu lei ko adu amna aikoi se aikoi manipur si aikoi 1901 gi census back to 1901 gi census chenge ba ngasi dagi sai samaga kunga marigi kun mangagi mamang neng jab adui matam do manipur population ji kya no only 5 lakhs ka tane manipur population 1951 gi da 1961 gi da housing 2020 ki 5 se census pu thok de but 2011 ki census ai koi mi lakh kun gani pan something kan le se ai koi isai tan tan ai koi ning tamba state ni ning tamba country ni ning tamba aduni hai je ba adubu ai koi se Indian Union da 1947 gi matung dagi ai koi Indian ning tam kan da 1949 dagi pun khra matung dagi di ai koi manipur gi MP Rai Sabha da Lok Sabha da hojok ji piri chi only seat ani khak tane ba anu India gi MP Rai Sabha gi Lok Sabha gi upper house lower house ani da ai koi gi representative kya no ai koi khangom sange ai koi gi voice cry of ba tham ngam gani ngamoi ai koi khak na separate independent country amagi exist so aikoi gi resource marang kai ba matam da Kerala gumbi state na Punjab gumbi state na India bomba time ne aikoi gi resource kana thai aikoi resource kya lege aikoi se kramaina hor ke du aikoi gi history se aikoi khangmin ba change ba ana aikoi gi economic growth hengadan ba tangai fade aikoi gi resource marang kai ba tangai fade aikoi gi adui matam da aikoi saukhat pe matam da aikoi gi manipur gi dai te lei ba ma India ma mang wang chong hai bangam gane ba ana aikoi na aikoi gi aduga aikoi na ngasi ning tam na ngasi phamba phangi si chu aikoi gi laioi khraba ipai pu ahalaman mayam na manipur gi damta India gi damakta aikoi ning tam na ngai hona ba kaya kathomba mathwai thakhi ba kaya tune British ki numita dre hai nei ba British pu India dagi maru phungna tan ki ba du kana na noi khoi khangum sange
ai andak Andaman Nicobar da sali Andaman da leiba aikoi cellular jail da bandi yoina laikiba political kaino singda bandi yoina pikiba singdo makoi gi punchi do kyam wan len ki maramdi British ta thongai hona bala India dai ta thongai hona bdo ado aikoi swai da gi ta thoga British salan ki bani haiba tar ga di aikoi si history gi laik pa da bra na khan ge na aikoi na chu aikoi na mainland India da aikoi na blame tawraga aikoi na khak aikoi na chau thok sare har ga di mainland India gi mateng yaudana aikoi independent hingba ngamabra ngamdriba question sima tonga lakani anyway sima nakalam du aikre aikoi gi ning tamba ngasi British bu tan thokki ba se sida India gi lusing ba kya na thawai yor tan thokki ba Manipur gi su thawai kya katlaga British ki ga theng na ba khongjom lam da maithi rani khang na aikoi gi maitai thongna pha ba kya na masa mathanta aikoi thawai thaki ba do adu British ki mayakta aikoi ngami na te aikoi mikha puning de haibagi khudam ne adu aikoi khang na sat se adu ga amana haujik mamangi election king da aikoi ojasar na haibi da election matam da hana ari ba matam da 1950s gi matam da paisa yen ba yen da bai aikoi gi all Manipur bar association na gi association lai ko ukil sing ani muki maya matam da aikoi gi halaman ukil an sing na wari liba matam da bar association ji semak matam da ukil association president secretary obingai hona ba se uina di se na de dai te lei waina maram di paisa ye laga oi bilar na mang na paisa puthoga mayam je chak chara ama sa party em tawe haibadi means paisa sangam di haibani da matam amada di association organization natagana club ki thab khuding mak se paisa sangam de haujik di matam gi matungina election da boiro thauram musin boiro loi change duga masi khuding mak se aikoi na kaina gadab se aikoi gi praja sing yam phajabam yai sir naib da aikoi praja sing jim bat ta gadam ne praja na paisa lo roi mi asum bakhan ga ma dom de candidate nam dan nam da yensel loi da yensel la su praja aikoi na lo da di ai da praja aikoi na nang lo da ga di haina nong mi kap ko ni to roi da da aikoi praja sing ju bap ta ba yai Manipur gi mapan da lei ba atopa state sing gi vote di kai gi paisa yende constituency amada voter lak ama hen ba lei ba candidate mapunji da u da bida somna gi banner da photo da urga vote ta da yauri paisa yen bidra aikoi Manipur da de culture se aikoi isani isa gi culture muthat chabane aikoi atop da blame to bai mota aikoi na ne paisa yen da soi khoi na tambi paisa pai ri mi du candidate to karamba source gi karamaina talaga magi background kari noi bu sobi yeng de ba class 8 fail oi ba masu krai ki de noi paisa tapta na pai re har ga di bole ko ne hai ka na matung da phiga oksa da koisi jeli ne ngade se aikoi ikai ngai da proba candidate khakta tai na roi se ba aikoi voter aikoi isa se isa hana aikoi chumum sange ba aikoi isa chumin na se ba auna sigi marak sida vote to paisa yen ba yen da ba masidi aikoi masen bap tamin na bam sangi candidate na sponsor to ba mi team association organization group shape help oi gera adu oi gera group oi gera laikai gi semgot laga paisa tha darga madu paisa phanging bai khoi mi sing na henjan badagi candidate na khudong chap lo bane masi jo go khangmin na bam sange ba sina nakalam du oi khra hog lai ba political train sida ngasi khoi gi honorable speaker ma thanda ngaire shakti leibai si Manipur da hog maram de minister chief minister kaim da power la da ok de lo thokram ni na speaker di ahing ba mi moi ri assembly gi oina ahing ba mi sina hai puwa si dong na tab da nok ninge ba Delhi da sali si miam san nei nation e di adu di Delhi da Manipur da ki chumna gi ana lang mem chala su mi ala lang chat ke ni inagadra na nade masagi stand hai bu kari no sinida swai da never maturity hai ba ma classified to rai se masagi oi ni statement nam thok pa matam da speaker hai ba pu sidi achuba ning thogum ne assembly manung da speaker parliament manung da chairperson yam saw bu potlam le ba makhoi na sale ai Manipur gi lur ba tanja sida housing Manipur se no mai kam na diar gi koi shanti le re abi yar oi ba no mai kam na jaga su ai khoi gi day to day life ta ai khoi gi no magi sura sala tan ga da ba chathok chasinda ana laying bi da sana khona ba gi khuding makta ai khoi gi lambi loina kaktana athing ba lai se ai khoi normal life to paralyze to ro ba ne loina disturb to sigi tanja sa bo icham na missionary me na satpani hai bi tar ga di makhoi si krai pho bo dai ta lai bu oi di no ana sum ba statement si di khachitang leibak masa taba
leader amagi wangang oidabra haina khali honorable speaker aikoina yam ijat tawjai mamdi makumba midu speaker ki post amsu paire aduga mi oina so aikoina ijat tawjai adubu ngang thore bi statement du di aikoi khitang ikai ana hojik laiba pot chida aikoi ma sen si hojik kaksa bi sanadana nangna lali aina chumi aina kali nangna soli nangna tawbana lali aina tawban chumi haina aikoi ma senda cross sum pairing taunadana leibagi matam du din naktabra khali aikoi gi masen gi marakta constructive oiba suggestion puthoknaba chawkhat pa yaba constructive suggestion aduga puthoga sigi jaga si sumain tawradi phagadra sigi jaga sina kari awatpa men sigi haina naina gadong matamne manipur se aikoina pharasu manipurni phatrasu manipurni ningdaw wakta tinjit kalaga imai da tai haibaduni atopa da delhi da bihar da lebe mi da taroi ana aikoi masen gi isai naw maruk mapang isini naw ithak tongba ngahatani aikoi masen gi marakta kanabu phaba lege kanabu landaba lege laliba kholiba kudi ngasi aram ba khongdang khana marmoi dun ngasi awaba tari baneba adubu lalen haluba yabra lalu missing do upai lete nei khoida lali ba missing do hat ngai gi power lete ba aram ba mi gi bisar to bi ngai dong ta thamba loko thamine ba adu da sunu pallaga leba ngasi achuma phangdra neba aikoi ni yengadabdi first of all aikoi punam ni yengadabdi aikoi tv da personal interest kana gumba political party amagi mayokta ngang bagi mohta ngasi aikoi noiding ngasi कोट चुटाली लगा नत्रगना यूनिफॉर्म चला इरुजरगा माइ थजरगा टीवी स्टूडियो दा फमंगा मी होटल साबंगा मेबा मी लिसिंग के आदि मागी लायर बा संगाई दो नत्रगी इना खुनबा बिल्डिंग दो हुंदो अमका मई थादो पिखरगा थुगाई बिखरगा लंपा कोंथोक पिखरगा मदुगी दुना कम्युनिटी होंदा स्कूल की कैंपस ता साइडांगगा लेरिबनेबा मखोइसिंग अदुबुनेबा relief camp da leba internally displaced person ane ingraji am phajana maming thon jalise ta sengbadi manipuri da handu agadi lanjener ga leba singneba makhoi gi imung manung gi awaba se masi ko ngai da mukta all political party all stakeholders all civil society organization all intellectual circles all individual ai khoi khuding maki dakar laiba idp internally displaced person lanjener dun leba mayu mai kai da han mangam da base masi halanangai thau tawina khongbam dina yegadam le ani shubada ai khoi ngasi ai khoi gi thau khuding mukse imphal da confine tor ga leibya roi ba thum picket ama manipur dai pu thok ai khoi chab na te ba mapan dai pu salak pane ba ai khoi sagi kai gum khuding mak ai khoi na gai thoi ba car tung bi petrol si krai dai sabno san gari dong yai broi goi na te da ai khoi na sak thong gas sin ba gas cylinder krai de lei gwira masit ting khatana tanghali se masida economy blockade tagi hena sathiba tongan ba blockade ama oidna ai khoi chathok chasdin freely accessible oibi yandaba sin oirim ne ba sigi matak da ai khoi na chumnagi laumi sinmi nomgi hajra surga leijaba mi ana bagi ayek bagi layeng bagi masa mahitam bagi san khona bagi chatdaba yadabai damakta manipur gwang chatpada flight satpa matam da imphal dagi dimapur guwahati imphal dagi delhi sat matam da lupa lising tara trangma kunda ticket ka sali bane mapunjida mozapuri ani suna litpa ngamoi da ba mi myama mai khoi airport theng ne ba ya pungning sie ba masada kat chak tabi adaba ticket to di anyhow mingon dagi sendoi puram godra low bandam thalam godra masala yeng bagi masala ektam bagi cheli bane ba aeroplane da sigi khalaga ikoi ani sida ani sigi agenda da ikoi manipur gi mla khudima tumda lai bigano nakoi gi na thogang tawbiyo nakoi na tawbanga moi da bor gari ikoi praja da chubli sacho sinaro haina lawgada matam sida ikoi masen rakta ikoi tongan ba pot ama sagat pa dudi ai pam de na khali ana haujik manipur dagi chapi khibra mla sing irrespective of political parties nakoi na center da salaga center ki leader sing da phajna convince to you aduga manipur da popular government ama semba manipur da shanti hanjalakpa ya aduga lanjen rakaba isai nau sing che ichini nau ima indon hanu hana myama lanjen rakpa relief camp da leiba ke ama thori ya laga sirmata suicide tor ga sirmata makoi singi masa mem dan jalan biu ai khoi chathok chachin da imphal ga atopa state singa samnang balambi da makhagi rota ai khoi da awaba apan balai se masi athu matam da ko an biu haina ai khoi punmak
तक्षिन मिन से है वाफम से अरोय बोइना थमजरी थैंक यू मथंग से इमादा मुक लाक्चबसिदी ओजा रबी दा लाक्चगे अखोगी पाबुंगना अमसुंग इमाना तोंगान तोंगान बो वाफम क्या अमसु फोंगोक पिरे माइना लेरिङै मरक सिदा हाइतारे टॉपिक असिगा सु मरी लेना सीएलपी लीडर ना सु अखोगी दिल्ली दा चटपसी इकाइनिङाइनि हाइबो वाफम सु थम्बिरी लेरिबा फिबम सिदा ओजागी ओइबो मोतक पॉपुलर गवर्नमेंट से लाकपा याबगी फिबम दु लेब्रा करी वाफम थम्बिनी पॉपुलर गवर्नमेंट सी लाकनी दी हौजिक मकीदी था थाजदे मसी प्रजादा दुम मित्रंग तौबा ओइगने खली मदो तसेंगनमकी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकनगाई दमकता दिल्ली दे चलगा पार्टी तौरुबगी मीटिंग तौरुबा गेट टुगेदर तौरुबगी मोटा मणिपुर प्रजागा मणिपुर द लेखाई ताथुगा मखोय लीडर खला मतुंगा मखोयना अखोय सरकार सेमने बि स्टेन से मखोयन सिदा लौगदमने अना दिल्ली की जकादा चटपसिनदी थाजदे मसी मालहनबगी ओइगद्रेन खली अनि सुबदा याम नुंसी अखोय पैनलिस्ट सिंग की मरकता यामना थमोय सोकना मेदामना हाइबसी यामना फज फजबा अचुंबा मानबा वा याम यावरी तसेंगनमकी कलम निस्नी नत्रगना अधरनी राइटरनी हाइबा भाव थाजरक्त्रे बसी यामना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमगी चपचाब एक्टिविस्ट खक ओइरगदी अखोगी पॉलिटिकल एरिया दा यामना कंट्रीब्यूशन नुंगाइगदैन खल्ली यामना मैडम दा मटिक मगुल लेबा आर्टिस्ट अमगी याम चावब गुण सदुम सेले मसिसु यामना अखोय थागतनिङाइने अदुबु अखोय पैनलिस्ट मनुंदा अखो जासरछु रीजनल पॉलिटिकल पार्टी दा याम एम्फेसिस पीबदे यस कैसु काइदे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लोकल पार्टी मापांगन कनबा सेमगतपदा नेशनल पार्टी अमतना सेमब यारोय हाइना केस तौबसु यारोय मसिरी अखोय इसा इसाना लेपसगदौनी इसाना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगी पामी पामदे अदुसु इसा इसाना लेपसगदौनी अदुगा अमखक्तंगना मैडम ना हाइबदी यम फजबा अचुंबो ओइबे याबो वामना मी हातबसी एनी कोस फटाइब से बसी कोई प्रजा मसे जु खंगदम कोई प्रजा से मी यम हानैय कोई प्रजा से कनाना हालिबे नोइदु तोंगा थमगिजेबा अदु तारमे अदु कापसलमे अदु फारग पुखरे नत्रगना मदु अदु तौरे हाइबसे आई पार्टिकुलर पंजरोयबा संब मी हातप मी से नोरोक तागने मैडम ना हाइबसे अपजे मी हातपगी बु कोपी नंगाई कई लेके मी हातप मी से अतोप गल्फ कंट्री सिंग इस्लामिक कंट्री दे मासु सबसान हातपे दंदी पिए इवन रेप तो बे फाव हातपे दंदी पिए अखोय मणिपुर गुंबदे मी हातपसी नॉर्मलाइज ताहले इचम जम माल मी की वैल्यू से अखोय पुनापु सेंबिरिबा अखोय थाजरिबा मपु अमना सेंबिरागा अखोय हिंग अखोय मीना मी सेंब ngamदेबा ताइबंग मियोय मपोक्सी हम तांग्रा मपोक्सी अखोयना सेमंगमदे अदुबो अखोयना मिगी थवाई लौबदी यम लाइन लौवेबा असे अखोयगी मियोयबगी ह्यूमन वैल्यू से अखोयदा यम नेमना थाक नेमना लैबगिने अद कनागुम मियमना मागी इमुंग मनुंगी मागी फैमिली की यामना वारबा किनी अनिमक फेल ओरबा नत्रगा कैंसर पेशेंट ओरबा नत्रगना हार्ट पेशेंट ओरबा दुकी दमता अरेबा पैसा पुथोगा लौसिंग हिंगो नत्रगा अरेबा योलगोरसु लायेंगगा फनगाई होनरीबा हॉस्पिटल दादरीबा सोंदना कैसु लेतबा अमममदा कैगुममदगी खुदोंग चाबलोगा नोमेगी गन कल्चर दा हातोयेबा whether security no oigera non security no oigera whether natragana contract killing oigera khuneng na sumi hat palai lamdam moy ba khoi aduga daglon ba sing na sumi halimne achumba mayam se masidi at any cost I could compromise tawroisi mi hat pa se kanana bu hat por ga sumi hat pa sidi kandem taw minabam sangi akhoi manipur gi missing pikhaba masing jida no gi masing khangdan mi hatong na agadi sahi gai matung da akhoi masana marum do mutkhiba tabne aduga ama khangna haijening bana मैडम खितंग सेंटिमेंट सु कंट्रोल तौबियु आइन हाइजनिंग से पेन दफा लनाई गोइना मैम माइब सी हावी अदुबु आइन हाइजनिंग बदी आई सजेशन अमदंग पुथोक सके चुंबा याय नत्रगने याबी याय यादब याय आइखोइगी स्टेट की ओइना पार्लियामेंट सटकदोइसे सीट अनी खक्तनी ममांग द साइजखरे पार्लियामेंट के सीट की संवागा निफुगो हुमदोइनी नोमिनी अमगा संवागा निफु मंगानी सिगी मनुंग सिदा आइखोइगी वॉइस थमगदबसे
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯈꯛꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯕꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯨ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯨ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯥꯕ ꯑꯇꯩꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯤ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ MP ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDP ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ फाइनांस मिनिस्टर अखोई पीरब बजेट से यामंदे लाउबक अखोई ऑनरेबल MP ओजा बिमोल कोइजम आई पार्टी होइना हाइजरोइगेको मणिपुर की रिप्रेजेंट तौरगा चलमने MP बिमोलना अमखन पार्लियामेंट दा अमखन लाउबा अदुगे पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में हम बैकिंग तौरगा माबु ngangan मतबदा 500 करोड़ अमका हापलेना फाइनांस मिनिस्टर हाइप मसीसो अखोइना खनगदौसी लोकल पार्टी दु लिंग फते आइब नते लिंगबियु मपांगन कलबियु खुदिमक तौबियु तौबतबो अखोइना खनगदबसी अखोई लोकल पार्टी ओरगसु कईगुम नेशनल पार्टी यंगा सामनरगा सरकार सेम नत्रदि उपाय लेरोइदमनिना नेशनल पार्टी रेसो अखोइना ताथीता ओइना फजदना हाइबसे बसी कल्चर से फते मरमदि अखोई इंडिया की सब अमंगसी फाउदि ओइरिबनिना अखोई इंडिया से कानदे अखोई मसेन मरक्ता लोकल पार्टी मपांगन कलम अखोई मसेन भाप तानरगा तौगदम नत्रो इलेक्शन पैसा संगलोइ से आई डू एग्री विथ योर सजेशन याम फजे मदुनी अखोइना पामजे इलेक्शन पैसा संगलोइ से इलेक्शन पैसा येलपै कल्चर गन कल्चर नत्रगन गुंडाइजम नेकपै कल्चर से मसी पुनमक मरु फुंगना मुथतलगा अखोई मणिपुर से अमक्तंगदी अखोइगी MLA हुंफु से तरुबा मणिपुर प्रजा की थमोई सेंगना खनगदबा एनी दोल ओइगे ओइजसुनो काहलगा अमक्तंग मणिपुर इमा कन्मिन्नसी है वाफम से थमजगे थैंक यू